Kan ni kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Haki jingi le kai football haki lempong ki balalong hapo madan pulo Shillong. Menta usnam araja katpra ki bala pelong da ka Shillong Sports Association. Kilami shibon ki kenrum kenram bat haki katu kan neki khab. Kiladan ru ki jingja haka ba ki referee ki la shak takti. Haki nong kersan ju ki kenhon ki ba ki kersan. Kawai na kum gini ki jingja kadaya ka jingi kon ka balalong. Hapadang ka kenhon jong ka Malki Sports Club. Bat ka Rangda Jet Football Club. Ka balalong haka arpo terek ubna risau araja katpra. Haka lempong jong ka Shillong Premier League 2018. Haka ba ki nong kersan jong ka Malki Sports Club. Kila rakti yau referee. Halor ka jing keno bau referee ulale siliang haka ni jingi le kai. Sakawai pat ka jingja sasho u referee kadaya haka lempong jong ka Third Division. Haka jingi le kai ka balalong hapadang ka Tenring Sports Club. Kabala syarem no haka kenhon jong ka Krang Sports Club da Argola North. Haka jile kai ka balalong haka shtarek unailor menta usnam arja katpra. Halor kini jingja ktakti yik referee bapenya yik jile kai football hapolo nadu ka arpulai terek ubna risau arja katpra. Ki referee bat ki assistant referee ki bapenya yik lempong ile kai hakimadan badan hapo madan polo Shillong. Kila pelong ru da ka jingdang ribon yong kom kadak ban penpau ka jing persajur ya kini ka jing thambor ki pajba yik referee. Halor ke jing keno balale siliang hakino kino ki jilek kai. Halor kini ki jing sak takti ki referee. Kat nang ya kisngi lami bon ki bapen rem ya kum kini ki jingja. Kham tam na kito ki badan benta hak ki jilek kai bat nalor kene ki dan ru ki bakubur baki judan ki khap baki referee ru ki bakla. Henry ki pai ba pat ki dei ban skuto bat kim dei ban ktakti satya ki. Nalor kani kiladan ru ki bakerpat ya ka Shillong Sports Association. Banang ni shikhaman kidai banbo de ki referee ki bala kham teben ban penya ya ki jilek kai bat lada long ka bala ladai ru ka por ban penokam no da ki kamera hapok madani lek kai. Na kaliang jungi kinong penya juga tim teng in syam ru bakidon ni kicing bakla ger kompenya tang batang kibri yang ide ya ngidang don sibon kicing bakla kicing dona teng inum la ban biang ngiru teng inum la ban biang tena kaliang kiri kinum la ban biang mar tang kum kibri mo ngidang don sibon kicing bakla mo mata te ban ong pat ban suk takti kamde na mar ngiru ngila hap kani ka pot pusnem bladap tena kaliang jungi ngila ya temi ki player ba kinum le lamber re kicing bon kicing superstar ke la ile kumar tena kaliang kejungi ngi penpa ko jung si abajak untuk adin ketur ngi syak suspend apa ka SSA te kumta na kaliang tungi ngimso man asmo ban ong ba kamlong ka babha ban sukta rakti don kam ban ya kren war kalam kono no kom nang ban pembe ke jing bakla to na kaliang junga bede SSA ngi la ban ong dekat kumka juk kumenta kena jing lek ka football te badai ka pertesan teknologi la idon kam hi ban bu de TV ani kamera kenang ban la ban repeat le ban page habing page kum ka hagi le kai football ki ni kisi manta teng ki free ki hab ban let ban page ki tu video kadai ki bakum no kadai ki balai ni kadai ki badai ba kum ta ter tingi i bakla don kam kum buta ke ni so ban ong ba so wat anna duk sarkar kan sim khiai kan ni ban yarap yam lem ki SSA kenang bakila ban ra ki ni sen teknologi hak bedai ba ki le kai kenang ban pelai sibun ki jiklumar hak bedai ka le kai kan kun ki cukup mata kabari kama na kalian dijoma kalau kaba ki association ki de ben biang ki official ki baruna type wa beniang ai ki ni jingja bat ki de ben simkhia man ki de ben ailan ki de ben stop ki team ani player bolong kum gitu beja terus ni kan ba ki team ki we ki nom slor par ki untuk player ki nom slor ba kebakusan yang melakukan kerja untuk hingga security ni kalian session telah diberkan par telah satu begitu game ni ke Andre apa itu sih kami bukan security ni kan police ni kan itu antara kerja untuk kalau bahaya bagi berkan kemarin kita pakai English Premier League kita lagi private security lo dan police ke kata kasih session tu belum kita berkan orang menbu di kamera dan menbu di gini kita keempat poin kita kaput ke baju ni ba ayu nilam ayu sana juga di rata Andre ke ba usaha hi ke dei ba hai ngam ong ba ki referee ke dan bujuna kum ki pri bidon ki juna Andre ba ngini apa bidon kan bujuna akan poin ru ka pun kini show ni tak ti de kami ha Andre nakalian ka session par la regala ka kalau dia pelong kerja klinik kerja you swab kan sedang klinik ni swab you kalau itu atau berada dia kam
penbon ni kira free lepas mengapai labon dai nang kani kesin ladon ke sin hija ba nagaliang bam dan referee bam ini kapan ngi menginang nama kira free te matrai nagaliang dai nang nagaliang Shillong Sports Association nagaliang football association ro kana berkat kana cimkia ro ni teng hara ciklaka teng kipiar di krit dan ga teng bakim lak kontrol kamde sing sa akti ki refin ma belum illegal tang ba teng ngajing long grill se kim lak kontrol te jode ba akti ya ki refin mal mati dei ba jing long grill lah ni ban dia teng ki bakla ma ha ba penjaga game teng kir ki keluar le ajing lakai ki player keluar teng ki refin lah keluar teng empat jalok terus maka cemelakai kat ku ga jangkit jangan ni nga so baka asli ka simkha nabta ka prevent ya kiri free kam taun na kajingwan kipai ba jen kai te nagle jangan nga wasu station ni ba kinang perking susu kenjang ku garus balabu ka FIFA ni ka IAAF ma te kenang ma kini berok kenlan na kita dan kami di film ni pula pas baiklah pun pas dari long profesional te ban lan kita kini berok di pas new ban di refit ki biar kenam dan pula dan kita profesional membaklah itu memberi orang kan lain kita kini berok di ban profesional te Henry dan cepat training itu ini kecil banget. Nagling dengan cepat lagi baik kiba football makin nomor ketika musim menang sendiri itu ada support kita support daga musim untuk bantu support daga jingdong support daga tim bagi support batkin era perkutam lagi para lagi kena kasih tak kira bagian support lagi kena bantu pasui kenapa? Kalian jadi kalau biasa lihat seleksi ni sesi tiba lomba lihat sama kawan lagi tangki nanti apa dibiang gua biang kalau tengah kaji dia songset dia dia take action long kihap security kon klanyi hai security long lagi jingkuman long nama bagi bat mungkin tangki support kelani dengan support mana kita di karong ting bag ngin kita ti referee maranam dan ki referee football kan ni ai te kongi ki breng yaban perkhat sa bangin le am dai kan te nagaliang kunju tim mo bakin le shu kum to maka punjab rom jaga Shillong Premier League ki referee bakam pass bakam te bhai ka game ma ngidukam ki referee belong intelligence kali referee belong intelligence kinang ban penyaji ke game tekam cak ni kita di referee hamne na hablet course referee course pen update iki bakal new modern knowledge from football kata khongsan do bikin kapan update iki bakal di refresher course bat kadau ba kalong kini ki referee bo nganu mene kalong ba ki spoil ya ka beauty of the game kan football la ni don ya ki tak em mo ngai pi la ngi don ya ki ko la ki referee ki bala pas ki bala tip bat ki la bala ban penia ya ka game mut dalilai ru ngi tang kiu susu himpua ban ong ma blai ba ha ka game manu ro kwa ya ki jingjom habang la ngi bakla si bakla man ko puan hang ta king kami ke jingkluman bat ngata kerpat ya ka SSA lada ngi ki pai ba bat ki klub barok hai kalong ba ka Shillong ka dei ka ba barok hai ha ni ha India barok hai kala dei ka wei ka lik ka ba pau ha bat ngaken tu ba ngaken tu SSA dang wat ya ki referee penput da ki referee ki ba pas ya ka ki ba pas referee bat nang taru fi hab yori referee ki ban la ban peniaj ba ya ka game ada ngimla ban yo ki referee bala ban peniaj ya ka game ki bam tip ya ka rule teng ka spoil pat ya ka beauty of the game ka ni football
haba ki pai ba ki wan amar teng ki pai ba ki wan ban kersan da ke jing job bar ki wan kersan ru ya ka tim jongki da ka jing kemen bat da ki lawan hamadan pat da ki yo ki referee ki ban spoil tang nam tai king diat bat ka ki sharem no ha ka jing ele hang tu king ka sami ka ta ka jing kuluman ha kwat pai ba ngim num la ban dalile ru ban khang lat nama beli lala ka jong ka jing long bat lala ka jong jing mut ni dan bat lara nang ni khman na kan tu ya SSA long ba kidang penbiang susu ya kinong pe ya ki referee ki assistant na do sedang larak ni yo sha ki referee ki babit bat ki ba pas ngai kam num don su kum kani ka bat ya show ke jing ya dat na kaliang kino ki pai ba ki ban sim ya kum kani